Umwanzuro ukomeye urafashwe kuri ekipe ya APRFC, abageneros guturuka mu ngabo z'u Rwanda, abayobozi guturuka mu nzego zo hejuru bamaze gufata umwanzuro nyuma y'uko CAF yari imaze kubwira ikipe ya APRFC yuko igomba kwerekeza i Lubumbashi gukina n'ikipe ya Les Aigles du Congo umukino wa CAF Champions League nk'uko byari biteganyijwe. Ariko kandi abantu benshi twibazaga ko ese ikipe ya APRFC iremera kuba yakwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyemezo kimaze gufatwa, ubuyobozi bw'ikipe ya APRFC bwemeje ko iyi kipe nta kabuza igomba kuba yakwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inkuru iremereye, ni inkuru ngiye kuza tuyiganireho tuyive imuzini muzingo. Ese bazaguruka mu Rwanda ryari, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bimaze kuba byatangazwa n'ubuyobozi bw'ikipe ya APRFC. Byose turaje tugende tubyinjiramo neza gatanu kuri gatanu. Wewe icyo usabwa kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Amakuru ya APRFC ujye uyamenya mu bambere, amakuru yizewe ndetse afite ahuriye n'ikipe ya APRFC ntahandi ugomba kuyasanga usibye hano. Rero nta kindi, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi, utane n'abakugezaho amakuru y'ibihuha, amakuru adafite fact. Ngewe kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Mu kanya gato mu masaha ya saa kumi, saa cyenda, hagati ya saa cyenda na saa kumi nibwo tumenye inkuru iremereye cyane. Umujyi uramanza uratitira, APRFC imenyeshwa yuko igomba kujya gukinira i Lubumbashi nyuma yuko habaye inama muri CAF, ndetse CAF nayo yitabaza urwego umuryango ushinzwe ubuzima ku isi bareba niba hari icyorezo cya Ebola cyahagarika imikino ya siporo. Gusa CAF nayo imanza yabaza muri icyo kigo gishinzwe ubuzima ku isi, ndetse hazamo n'ibindi bigo bigiye bitandukanye byemeza ko nta icyorezo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kitabuza imikino ya siporo kuba yaba. Ni nayo mpamvu rero CAF nayo yahise itesha agaciro ubujire bw'ikipe ya APRFC, ihitamo kubahakanira, ibabwira yuko n'ubundi match igomba kubera i Kinshasa, igomba kubera i Lubumbashi plutôt kuri stade ya Central Popo ku munsi ku itariki 5, akaba aribwo umukino uzaba. Ati biteye bite ikipe ya APRFC rero? Nyuma yaho habaye inama zikomeye, abantu benshi bari bazi ko noneho APRFC igiye kuva ku izima, ikaba yakwemera kuba yaterwa maga nkuko byari byatangajwe nk'amakuru yagiye asohoka avuga ati APRFC nta mupango ufite wo kuba yakwerekeza i Kinshasa. Ndetse nanjye mu biganiro bigiye bitandukanye nakoze mu kanya gato anagiye mbigarukaho mvuga ko ndetse n'ubuyobozi bumwe na bumwe bwemeza yuko ikipe ya APRFC yakwemera kuba yaterwa amaga. Ariko nanone urebye ibihano biba birimo ni ibihano biba biremereye cyane. Abenshi rero bavuga ati tujyanye no ku bintu bya politike, si ikipe ya APRFC yakwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abenshi akaba ari nacyo bakomeza kugenda bibaza. Gusa reka nkumare impungenge nkubwira ati ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 ikipe ya APRFC irahaguruka i Kigali mu Rwanda na Ethiopia Airlines yerekeza i Lubumbashi. Ntabwo izaparika i Kinshasa, n'ubundi izagwa ku kibuga cy'indege kiri mu Lubumbashi, ari naho bazakinira umukino. Uri ku itariki 5, ku itariki 3 bazahaguruka mu Rwanda. Ukumva ko n'ubundi ni hafi cyane, igihe cyose bahagurukira bageraho bakanakina, niyo haba ari ku munsi wo ku mukino bageraho bakanakina. Bazahaguruka na Ethiopia Airlines kubera ko mu Rwandair ntabwo yemerewe kugwa ku kibuga cy'indege cy'i Kinshasa cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, biragoye cyane. Niyo mpamvu bagomba guhaguruka n'indege ya Ethiopia Airlines ku munsi wo kwa 3 bakerekeza i Lubumbashi ahazabera umukino uzahuza ikipe ya Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo nayo yarabizi neza ko APRFC nabo bari bafite amakuru yuko APRFC ifite muri plani zayo ko harimo akantu kuko ishobora kutazakina uyu mukino nabo, ndetse bakavuga ko reka twitegure, ariko nanone iramutse itaje twayitera amaga, bikaba byaborohera guhita bakwerekeza muri round ikurikiraho. N'ubundi bagomba guhura na TP Mazembe cyangwa se AS Sport yo mu gihugu cya igomba gukina n'ikipe ya TP Mazembe, ariko n'ubundi amahirwe menshi ni TP Mazembe igomba gukurikiraho. Ariko noneho ubu ngubu ikintu kigezeho ikipe ya APRFC nyuma yo kubikonfirma, ni ikintu mbonye gishimishije abakunzi bayo, ni ikintu ntekereza ko buri mukunzi wese ikipe ya APRFC yishimiye cyane, kubera ko ni abantu benshi bavugaga ati APRFC nyuma yuko ivuye muri Super Coupe, APRFC twadushakaga kuyibona none igerageza kuba yakwinjira mu matsinda ya CAF Champions League, nubwo bigoye ariko birashoboka. Uyu mukino rero ni umwe mu mikino izaba ikomeye, ni umwe mu mikino ikipe ya APRFC yakaniye kugira ngo umwanzuro nk'uyu nguyu usohoke. Byari byagoranye, bigasaba ko ubuyobozi bwo hejuru muri APRFC
ari bwo buterana kugira ngo habe hafatwa umwanzuro nk'uyu nguyu. Ni ikintu kiba gikomeye cyane, ni ikintu ntekereza ko kiba kigoranye cyane. Namwe ntekereza nk'uko umunyarwanda ubu byumva ukuntu biba bigoranye ikipe nono y'igisirikare cy'u Rwanda kujya gukina mu gihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu biba bisaba ibitambo byinshi. Ntekereza ko ikipe ya PRFC irasabwa umutekano wo ku kigero cyo hejuru cyane, birasaba ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Ubwo ikipe ya PRFC nk'uko nari mbivuze zahaguruka mu Rwanda ku munsi wo kwa kane ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 berekeze i Lubumbashi nk'uko rero nari mbivuze. Ariko na CAF nayo igomba guhita ibimenya, kubera ko niba APRFC yararekaramye ibintu bijyanye n'ibyorezo bya Ebola, ikaba yararekeramye, ntekereza ko na CAF nabo barabizi, nubwo batajya bivanga mu bintu bya politiki. Barabizi neza ko umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari umubano mwiza, ku buryo isa n'isa ikipe yaba ivuye mu Rwanda igiye muri Kongo itagirirwa nabi. Ari nacyo kintu cyane nabonye abenshi bavuga ati CAF nihagira ikintu kiba kuri ekipe ya APRFC muzibuke kuba mwahereza ibihano federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Kongo. Ari nacyo kintu abantu benshi bahurizaho. Ubwo ni ugutegereza tukareba. Ikipe ya APRFC yo yemeye gukina. Ushobora kwajya muri comment ukambwira ati ese bigenze bite, cyangwa se uko ubyakiriye ute ku giti cyawe. Urabona APRFC igomba gusezerera ikipe ya Les Ligres du Congo, niyo ko ari ekipe twabonye ko ari ekipe ikomeye, ari ekipe ishobora kuba yagwereza challenge, ari ekipe ifite abasore bagiye bamenyeranye, ari ekipe ifite amafaranga ndetse n'ikimenyimenyi ifite private jet. Bo barangije no kugera mu Rwanda, babukinze hoteli bazabamo mu gihe bazaba bari hano mu Rwanda. Rukumva ko ni ekipe utapfa kwisukira, ni ekipe navuga nayo imaze kuba ubukombe mu myaka igera kuri 3 imaze ishinzwe. Ni ekipe navuga ko bitewe n'uburyo ishyigikiwe n'abanyapolitike benshi cyane, cyangwa se ishyigikiwe n'abandi bantu benshi cyane. Ariko nanone avantage ikipe ya PRFC ibonye umufana wa TP Mazembe, nkuko mwagiye mubibona, nkuko nagiye mbigarukaho mbereka amakomenti nyuma yuko batomboye ikipe ya PRFC, yavugaga ko nubundi bazaba bayiryamye inyuma. Umufana wa TP Mazembe bafitemo ex captain wabo Maduzone nk'umwe mu basore babaye hariya, ashobora kuzabafasha cyane. Ni ikintu gishimishije cyane, ni ikintu ntekereza ko nk'umukunzi w'ikipe ya APRFC ashobora kuba yakwishimira cyane. Ubwo ni ugutegereza tukareba ese ni ikigiza gukurikiraho, liste z'abakinnyi bazagenda, ese n'amasaha bazahagurukiraho. Gusa ibyo nibyo nabamba nk'ubwiye muri aka kamwanya. Urumva rero nuko nguko inkuru ihagaze. Wowe kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Wumva Ntebo Fabrice, ariko niba ukunda ikipe ya APRFC wakagombye gukora subscribe kabisa, tugakomeza kugenda twagura umuryango w'abakunzi ikipe ya APRFC. By'umwihariko ugomba kubarizwa ahangaha ukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri kagenzi kako. Wumva Ntebo Fabrice, reka tuzasubire utaha. Ciao ciao.